khoyange Kim Jong Un a omti chu ripui ti lova khovel ngai venber pakhat tanimek media rangsangin adam lova adin mun athalovin ni khwa po ashelo ni nantar langa heng anthulak na te hi nem nge lo anivek thungane South Korea mithen khat phei chuan athi to ten ti hial China chuan Jong Un a enkol tur hian a doctor then khat chu atir lut nia soite omve bokane hengkara hian South Korea Unification Minister Kim Yeon-chul chuan adam lo lem lova arin thu asoi ve thunga Sarkarin information rang kan lak kho matrangin achungcha nga hian thildang lamte chiam a om lem lo niin alangani tin soyane an president Moon Jae-in ate US sarkara mi poimo te poin Kim Jong Un hian anram chu alakai hruai zela thuneina ala chel zui zele ti chin bak chu soi chian thei han nei meu lowane adam lo chungcha nga thu thang hi South Korea minister phei hi chuan hripui yang dewa dar chiam mai thil thrai ro chu nilem lo tak ni na soyane adam lo ti hi daily NK in antar lang masabera CNN in an chua chon le nuwa adar chuak ta a hian sang damdoina en kolani ti te in an soya amai ro chu South Korea minister Kim chuan he damdoin Kim chung ko en kol na anga an soi hi damdoin pa ngai po ni lovin health clinic naran mai hania zaipui kalpui na turchi ni lo tina soya a chiang tu turber North Korea la chuan ngoi achu hlau thunga adam lo adin mun ader thong hle ti borvela khovel anin rin siak luai la hian an state TV channel a chuan documentary ti borvel te an chua mai thunga anram information reng hi anzep thein ramdang laka anin hung tlatawangin an chanchin hi finfiale nem nge a harbik bokane heti hi ni chuan he thu thang hi khoyatanga ron chuak nge ti chu zo na om anita a North Korea a in khar khiptlat ka ra hian pon lamatangin an chanchin chui tuwe ro chu anom reng thung Kim Jong Un apu Kim Il Sung a pian cham anlom truma anram throi tu luber atel lo nuwa khan a omna tur hi anlo chui ve ngal char bokane kantar lan tawangin Kim Il Sung a kha an throi tu masaber pale pathian anga an en hania antan chuan apian cham chu he khovela nipoimo top khok niin alim chu chibayan buka zana pangpar te an hlana sarkar poin thilpek te asem chuak ve thin bokane Kim Jong Unan nipoimo amai hi soizui turchi harsatna wanga inlan theilo anga soiturchi hani to hrimhrima pon lamatanga North Korea vil tu tele achui tu te chuan a omna tur hi anlo ti thin to danangin anjong ngal chat bokane anbi masak ber chu thalem thalak tharlam ania anmun poimo piangyanga Workers Party of Korea mun pui borvela thilin thak danglam engemo a omem ti te anjong kuala he mun hi minazong ta na lu theilo na ania an throi tu lok berber te inben belna ania wangin an chet velna thlir thiam chuan thui tak an chanchin hi hriat tur awmane he mun poimo la ya hian Kim Jong Unan inen kolna ta na ahman thin clinic pakhat toma chu thrianin April tha khan building lianjok anlo sadai to alonia he muna hian adam lo tak ani chuan a ommai thei antia North Korea a damdoin changtlungber pongwa clinica po Kim chung ko en kol na turbik hi asanga danin tun hnaya chetvel na lian thama omem ti te po an thli thlai tel bokane Kim Jong Un hi bodyguard le lir thei inzui tira che chuak thrin ani awangin hengdam doin pahnia hian a omani nga chuan ama zui tu lir thei te chu abul hnaya hian an thalak fu tur a omdon tinane an khopui ber piangyang ba ka hian Kim Jong Un a khongai nat ber un san po viltel hani boka he khwa a rail cholmun leadership railway station chu an thli thlai ngun le zualane tunhnaya ama mimal man thin rail chu mu ani nge he muna hian azin ngei tura rin ani boka a om chun zom em ti ro chu hriat ani lo thung Kim Jong Un na thrisel na hi a thalo tak kani chuan anram chu din munder thonga a om theidon tinania pongyang le unsana hian ani lovek chuan
anram marlama samjion compound na ankal pui harinoma hemun hi jonguna le a sarkara thunei tulok zualte biruk na muntur be anto kemo jonguna paithak tumna a omemo hania an command center din na turania Kim Jong Un hian biruk na muntur tombuk tepo anei thapa an sipai thunun tura amamoang engkim chu a in chhop vek bok niin mithiam te chuan an soi thina ne samjion compound hi a omna a chengkerin vurtlak na satna hani nge a kalpo hara a him thokhat le chaina ram ri a hnai boka wangin anram tlan chhuwa san ngai ta po ni se olsamte in anram atrang hian apu ruzeu theidon ane zaipui tokin lodam lo ni ta se a omle theina chu kengdong residence ania Jong-un apa Kim Jong-il po kha stroke awanga harsatna to hnuwa mipui ma a in lan lena masaber chu he hmuna hian ania bolpe ta thlira kumsang ni pariata khana ne kengdong hi Pyongyang atang hian minute somthum borvel kal hania mun fian real tha angreng tak niin tuma chim boi lo le thoveng takin en kol hani theidona mipui ma a in lan hangaya athunei na lantir tura khopui ber kalanga yani poin reilote a athleng le ngal theidona arem chang hle hengmun te hi satellite thalak manga vilcham chi hania mase information an muang ang chu arin tlak tinero chu ani chuang lo North Korea hian vansang atangin thalem manga vilan ni ti hi anin hrechiang hle a thalem thalak na pe hel turin an lo che fo to thina Jong-una omna angdevin ama zui tu lir thei chu a om lo na tir dai chang te po an lo nei to thina ne satellite thalak chau hi in nga na tlak ani lo wangin North Korea chanchin thar ngai ven tu te chuan an state media te chu an thli thlai tel boka an media te hian hruai tu chung kwa hi pathian ang tlukin puangzar thin ma se an thu puan chhuwa dana zerin harsatna an tole to lo chu hriat thei niin achin chang hria te chuan an soi thina ne harsatna lian tham an to ka ni chuan an tual chung chanchin bu te chuan kim chung ko ro rel na that zia le in nga na tlak an ni zia te chu an chhuwa kur ngoi thina Kim Jong Un ro rel na chau ni lovin apa le apu ten ram an lo kai hruai thin to dana a thalai te chu chhuwa thar ani le thina ne heng media a an hruai tu lu ber mu tura om lova a in lan lo chuan thilenge motak diklo om du viau mai boka kumsang ni pariat September thla khan Kim Jong Un apa Kim Jong Il chu anram din chamlom na sipai pare ta tel lova anhuloka US intelligence chuan an hruai tu hian August thla khan stroke aneya ni khoshelovina omti thu andong zui le ta boka ashisel na din hmuna hniam hle ti te nem nge ani zui ta ne mi pui ma a anin lan hun tura anin lan lo ni chuan tun thlengin engemotak athleng ni tura rin na a om ta zela ne an state media te la chuan Kim Jong Il dam lo na chungchang hi tunami yang bokin engma an puangzar lova anramin kai hruaina chungchang inzirtir na le Kim chung ko chanchin te an chhuwa du chau thungane apathum na a North Korea hruai tu chet vel na vilna ta na an man chu khovel puma sumdong thlona chet dana nia khovel puma thlona thlok reng chu internet kaltlangin alo hriat thei vek kane North Korea hian thlona lut le chuak hi atlem hle chu wangin vilzui aula hunbineya thlok thin nikhata paruk borvel tilo thlona ron thlok danga omem ti te chu an ngai ven thina Kim Jong Un a hrisel na hi a thalo tak tak ningat se chu ama enkol tu turin ramdanga doctor thiam te chu ri rum thilin a hun bi nilova an ron thlok lut tur hania alung zai ani tengat phei chuan ramdang China emo Russia emo doctor an thlolu nge arinom hlene chung thlona ron lut te chu a omem ti te po vilzuane thlona vil hi North Korea sarkarin aruka thilti atum hai chuana tan te po kumsan ni som pariat October ni som pasaria khan an lo mangtowa a hun bi nilova bungro phur thlona in North Korea a chhuwa san chu chuizui ni in Russia Vladivostok atuma Russia hian arukin puina apenia rin hlel ania North Korean trek na chu an bo chia ninge in an thriane
heng anen thlak na pathum te hian thilom dan tur chu an chhop chuak theya amai ro chu an thil mu chua hi thudik le rin ngame ro chu ani lo thunga intelligence te thule thuput ru chu fin fiana tan alangai ta cheu mayane thuput ru om lo na turin North Korea hian information chu tun thlengin ne so takin ala thup ta zel boka tuna an hruai tulu ber dam lo na thu thang chungcha nga po hian heng anvil na kong sang te hian adin mun tur te khoya nge a om ti te chu a soi chiang thei chuang lo wane